السلام علیکم. د افغانستان د ازادۍ یو سل شپږمه کلیزه مو مبارک شه. Goedenavond, dames en heren. Vandaag vieren wij de 61 onafhankelijke dagen van Afghanistan. Voor Afghanen is dit de dag van trots, want ons land kreeg toen vrijheid terug. Veel Afghanen wonen nu in Europa, maar in onze hart blijft Afghanistan altijd belangrijk. Wij willen onze cultuur en onze geschiedenis aan de nieuwe generatie doorgeven. Dank u wel voor uw aandacht. Good evening, everyone. Afghanistan Independence Day is not only about the past, but also about the future. It reminds us that unity and hope are stronger than difficulties. Even though we live far from our homeland, we can still keep its spirit alive by respecting our culture and working hard for a better future. I believe that children and young people like us are the future of Afghanistan. Together we can keep the dreams of freedom and peace alive. Thank you very much.